Palenamig mo king lagu, kailangan dumayo. King patag man no bundok, dumurot ka buntok. Isang bantang pagmarakul, matmong bale ng apu. Parang leking parobang, bundok ning alaya. Mekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Mekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut. Etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Manyaman nga ning pamangan, ing lutong Kapampangan. Sisig, pindang at puro, tagilo, kamaru. Tinangasan mo lang lang, kilo pangat asado. Pansit luglog talangga, biringipe sa uban. Mekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Mekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut. Etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Dundi sa kampiyan, napatungkol ding balen. Biyaya liwang piyesta, kulturang pakaman. Ligan parul, akong iru. Tugon pinulo, sisig santo kuraldal. Sinupol Festival. Mekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Mekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut. Etuke, abe, Manaus ka, mamasyal ka Pampanga. Mekeni, Maracaga, Asali. Dinukit ng muebles, pastillas at torones. Yemas at rival, marakal pang marakal. Palas, kaserola, ema at gitara. Ebon, chicharun, tamaris, pulburun. Paru, pasukwani, dagaga, Asali. Tingdala na ting bukas, ting malenta bumiras, masaplan at masiglang bien, malalang pamiyamean. Tarapan merendrado, o balentong lindo, itangan tumiman, abe, Kapampangan. Mekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Mekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. mamasyal ka. Abe-abe, tuki-tuki, tuki-tuki. Etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Mekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Mekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, turut-turut. Etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Okay, maya pa oras po kay Kongan. Iko po nga sablang makirandam kay programang Pagmanagul ko. Kapampangan ko, oras na naman po para dinan saya tula at karening kantat pulos ang Kapampangan. Kengke ko pong paboritong programa. Lagningal Kata abayan nyo ko po hanggang alas 2. duman. Do ko rin yung partner ko. Salamat. Pinandit po kayabe tayo, yung kakatang kayabe double B. Uling nganingal do po iti, sinopane po itang papasaup tamo po na atsuking Dubai. Alayo po king Dubai double B. At suya po kitang opisina ng attorney Brian Nepomuceno in Vice Mayor ng Angeles City. Kalo pa na po kasi itang asambit lami po kayo. Itang kakatang kabalen na tsukarin na mintana king embahada na ning United Arab Emirates kaya Philippine Embassy ken king Dubai baka nita karinda niya mo po ayusan itang problema na
aking kapamilat na po ning koordinasyon manibad keti Pilipinas. Alaya Kaya pinandet po, papuntane paratang ne. Kune po pepasakin ketang makabang saken. Bayang mabilis datang retana pong BMW. Ing sasakyan na. Okay, mga followers, kekongan, lalong-lalo po kareng sablang makarandam. Ay, maya pa ko kaorasan, rin kay katamong alang sawang makatutukal doldog yung programang iti. Akang Rara Avis, yan, maya po oras, kang Piolo Santos, maya pa ba ko yung Arnel, at kang Congresti Lacanlale, yan, kang Bedo rin Pamilyana, kang Po Ampoy, maya Paldo Carnel. Okay, kang Las Abaya, maya Pogto. Yan, nabayan nyo kayo po. Karening kakantang Kapampangan, kabang antabayanan ke, ing kakong partner, balo yun naman po, kumpleto ing programang pagmaragul ko Kapampangan ko, nung alay kakamben. Masaya ne po. Pero pasayan na kayo. Okay, Karodel Evangelista couple ko yung Arnold, maya pa kaorasan ke ka? Maya pa oras mo naman? At no ka rin ko man po at yung ening oras ay ti. At yung ko man keti Pilipinas. O at yung ko king abroad. Abayan niyo ko. Karening kantang Kapampangan. Okay, malaos na po kareng pulos ang Kapampangan. Ayabe po'y Arnel Pangadiban at ingkakong partner Double B. Abang amaranon aniyang akit daka mamit-bit ng payong papuntang eskwela layon kong linapit may kipayong keka amo pang sinabi pota mabasa ka kabang lalakad ka miyagnan katatakbang pagumasdan mo ko at may lina kuman nung balo mo sana kana kong isipan buri ko kanita uran natuknang deyang ketang butit masanting latabas bala mo bale lang umemamutikas lumagswegos ka sa kareng kulerosas bala mo birhen kang kingban wameniban anyang misa na bengi peni na pandaka ika ampoy ako miyabe katangadwa inmasalang bulan aslagana kata lalam naning bala yang selilungan ta amaranon aniyang akit daka mamit-bit kang payong papunta eskwela layon kong linapi may kipayong keka amo pang sinabi kota mabasa ka kabang lalakad ka
Miyagnan katatakbang bago masdan mo ko at may lina kuman nung balo mo sana kana kong isipan buri ko kanita uran natuknang deyang kekang butit masanting latabas bala mo palelang umemamutikas nung magswegos ka sa kareng kulerosas bala mo birhen kang kingban wamenivan aniyang misa na bengi Peni na pandaka ika ampoy ako miyabe katang adwa ing masalang bulan asla ka na kata lalang nanimbalag yang selilungan ta lalang nanimbalag yang selilungan ta. Pengako na ning sintang kakuliguran king Domingo Aldo na ning kekeng kasal may paluksuyeng puso king tulat ligaya may kawul ke pangadwa bayo memun kaya aniyang miras ingaldo na ning tipanan migayak at misulod kung pangkasal bigong kalma aniyang miras ko lele altar ning pisamban kakasal dereng haliway sintang hirang ning bieko ikaing mahal ka na ako nung miwale kasiping ko ay mate ko ikaing sampaga ako'y maging ambun ya kung dilike ka balanggat panapon at nung ingbang lumo biglayang magtigong kintang kemelana kintang kemelagas may balduking gabon pengako na ning sintang kakuliguran king Domingo Aldo na ni kekeng kasal may paluksuyeng puso ko king tulat ligaya may kawul ke pangadwa payo memun kaya aniyang miras na ingaldo na ning tipanan may sulod at may gaya kung pangkasal bigong kalma aniyang miras ko lele altar ning pisamban kakasal dereng aliwang sintang hirang ning bieko ikaing mahal ka na ako nung miwale kasiping ko ay mate ko ikaing sampaga ako'y maging ambun akong tilik ka balanggat
panahon. At nung imbang lumo, bigla yang magtigong. Kingitang kemelana, kingtang kemelagas, may baldug king gabun. Kingitang kemelana, kingtang kemelagas, may baldug king gabun. Okay, malaos na magkakataang programang Pagbaragol Ko, Kapampangan Ko. At mamasata pa pong message. Okay, at kang Amelia, usan din na kampasibay, may nakaring signal na king Ken King, United Arab Emirates, King Embassy, Karina, o King Consular Office. Kami gagana ka, ayusan minekeni nung makananong aso panda ka, Ken, King Kekang Lugal. Nya may late yung bagay double B na si snoring parents mo katang opisina ng Vice Mayor Attorney Nepo Museno. Okay, kang Linda Linda Natak, maya po oras, basan kay pinandit ang kekang letter message sa bada naman dandaman retang dapat makarandam kanita. King Patagman. Okay, medibat kang Richard Pamintuan, good morning. Pabati naman po family from Qatar. Charles, thanks. Okay, Cecil Castro Lopez, Megdeyo pya po ata i-double B. Aliya po, sino paano retang pengari ng Amelia. Nay, tapong kabalanta mo chuking Dubai. Nangayon chuking mintana po king embassy. Karende po pepo custody. Bakanta ayasis de po manibat keti no makananya makauli keti Pilipinas. In a few minutes po, nanyang kapampangan ta double B. Alayo pa mo. Ay, papadatang na po. Okay, at kami po kasi Burimi, potang sumahop talagang tutok na ating malyari. Okay, and kaya maya po ito tang double B. Ako musta nakakonsyal Joel Gomez yan. Okay, at karenin pang message. Okay, pabati po karetang kabats ko 81 SNES. Mabuhay kayo nga na batchmate. Manibat kang Cecil Castro Lopez. Maya Baba, kapatad. Manibat kang Ching Virginia Goddess Ruiz. Okay, and abak nga ni King Holyland. Yan. Okay, and karenin pang message. Okay. Ay, may poros kang Jameson at Rene pong Manalve at makirandam ka rin kantang Kapampangan. Okay, manibat kang Emil because the second maya poros keka Emil. Okay, kareni pang alawang message basan tala pinandit. Kaba pong makirandam kayo, karening kantang Kapampangan, ay kang Salome Jameson, hello, maya pogtu, kang Double B at Mr. Arnel, at kang Gary, masaya na naman kanini. Okay, Grace Villana, maya pogtu Arnel, kakaring Manalbe, makirandam, happy listening, King Family Flores at Villana, yan. Masayang pamakirandam po kay kayo. Batian ke po deng kakong kapatad Malu Wali Masantol Pampanga. Yan, pabati na kayo at Ching Virginia Ruiz. Okay, Alan Mercado Sulayaw, Maya Paabak po kapatad, Maya Paabak mo rin po kay kayo nung abak kilugalyo. Kani po ugto, maalinsangan na ugto. Istaman po kareng aluwang bansa, kalupa na po king Amerika, king Israel o somewhere in Europe, ay marimla na po yung panahon. Keti, ating chup na ning angin, ganingaldo hanggang abak kamaranon, pero kay bat na nitay tang chup pa marimla, and potang bandang alas 9 na, ay maalinsanga na po, mapali na. Pero mas manyaman yung marimla na po, kaya sa aking mapali.
Okay, malaos na po ka yung kantang Kapampangan na Aristotel Manarang Leon Dico. Maya pa Aldo from Alcowar, Kingdom of Saudi Arabia. Anang double B, malapit na ko mo. Ana, nor niya po kaya malapit? Dakal niya pong bagay, buris sabihin ng malapit. Malapit na kening studio. O malapit niya kaya no ka rin. Ngayon oras ay ne. Wow. Excuse naman po ngeni. Pero in a few minutes mo po, king mapila na minuto, atine po kini. Okay, at malaos na po ka rin kantang Kapampangan at kaya baya po'y Arnel Panganiban plasing kaya katamong partner Double B. Pakiringwan, istorya ng rapi, aniyang ginatangiyang menibat king Saudi, tas naring misis na at iniyang lalaki, ing magpakamate aisip ng rapi. Ting waning baril na, ting ausandang pikbong, tsaka ne tinutok, ting busbus ng arong, ot apansinan na damdaman day nakbong, o tadimandaring illegal possession. Bela ka na namo, king ilog niya ume, karinya pa'y lumod, baneng agad mate, lulundag ne sana, king babo ning tete, o neng aisip na abiyasang kawe. Minuli ne naman ing magpakamate, kariniya mi kulong ting karet lang bale, at saka ne tingwa itang 29, yasang gamitan na baniyang agad mate. Aniyang akwananeng may sabing pataram, isaksak na nesa ketang kayang batal, ot apansinane at muyang kalawang, nung may impeksyon niya gumastos siyang dakal. King ng pali ng buntok, linwalya king dalan, king Philippine rabbit, saktuyang daratang, sa gananan esa panyanggad mamisan, ing buisit arabit pinorbayang buwanan. Saktong-sakto naman lalabas PAPK at making kabalbon at nepang kaseksi, nganak ko yung rapi at tuna kageti, likwan na kapamon at yuta Saudi. Inisip ng rapi, rape na niya ibiki, kaniyang miparusan ketang death penalty, o nenging masakit kras ne palang biki, yapaing menagkating hotel kang rapi. Kay ba't ning ligaya tikmandang maniyaman, ing magpakamate minuli ne naman, pangaras na bale miniyarayang awang, isip-isipan na ing dapat ng dawan. Tinali neng lubid itang kayang batal, tsaka ne sinabit baboning bubungan, saktuyang lulundag niyang bigladeng ausan, nanak ko yung rapi atin kang long distance. Kailaganeng agad lubid king batal na, tsaka yakinuldans tinipa, aniyang sakutane itang long distance,
distance na Yung mamaus pala isis ng sinta Nga naning misis na ako inirapi Paniyawat yung tawad ingka kong sarili Enak kami mimwa ala ng malyari Pangaratang kuken gawa katang baby Mesayayay rapi king aram damana Muli nakakeni nga naking misis na Ingyewa mukha ko akalingwan ko na Panong miragdagan din nga duwang anak ka Malagwat salita din pang ning misis na Ketala pang dalan mi pangawal na lang Keng sobra ng tula mi paglips tulips la Aputot ne dila irapi balboa Delare Hospital ing kalulong rapi Ene makapangan ene makasabi Pipiling niya yung doktor ala ng malyari Ikwa na rin meten hindi pa ni ngalti Ingdala ganong matuwane Paneniyang malungkot aske Pablasang enaatakman Ing lutong maniyaman king biye Sumisi kaman o nanang Emo na murina takman Ing lutong pekaman yaman Amana tamu kang adan Mekeni nanang ko tuki kang mamasyal Ing kalungkutan mo bakong alunasan Mekeni nanang koking lelening plasdan At karin ko pagit keka ingpe ka manyaman Ini palang inanang ko at iniyang balat kengita Ketang banda bapo naman sugat iyang medyo makaba Di ba mula lago bat para diyang mabasa Agyang para diyang mabasa alayang lipunga Yang bala keng hita Ketang banda babo naman Sugat iyang medyo makaba Mi pamulala ko obat Para tiyang mabasa Agyang para tiyang mabasa Sapak neng lipunga Agyang para tiyang mabasa Sapak neng lipunga Okay, malaos na po. At karaning katang message, basan ko pa po. Okay, at maya pa oras kang Alan Mercado Sulayaw. Maya pa ba kapatad? At kang Raisa yung pinadanabog maya pa oras keka. Lunch na? Okay, kang Asa La Cruz. Ini pinsan kang Get Well Soon, kang Paring John. Paring John Tiatko. Ay, makakompan. Paring John, kumusta na ka? Long time no see. Magpagaling ka. Maluwad na kaya kakit. Kang Paring John Tiatko. Get Well Soon, pare.
Okay, kang Cecil Castro Lopez, pabarug nakakanyan, tatang double B, bawaling late. Eko, migaga na ka, papunta na gini. Oliver Sunga, may pagat panapon, keka. Akang Roda Malyari, may pagtu, king may pa, at may pa, Kenny King Doha, Qatar, 7:25 a.m. Kenny, salamat po. Okay, at marano na yabak na. Karening aliwang lugar keng Middle East nganing oras ay ti. Kaya naman party na ning Amerika, babingin na. Kalupan na ken king California, minus 3 hours, adjust mepa. That's siguro nganing oras ay ti, mga 8 o'clock ning benge. O 8:30. East Coast, siguro mga 11:30 na ning bengi. Ken king somewhere New Jersey, New York, Maryland, Delaware. Yan, makayaning oras ken. O kang Jenny Sweet, maya pa oras ken king Israel. Yan, kabanda nun sa Cecil Reni. Okay, maya pa oras kang Bani Mariano, pakibati ken king Damam. Okay, SR. Ay, yan. Yan, kumusta ko po? Ikaw po makirandam ken? Ay, matrapik yata anang reach sa SB. Opo, babakay second itang makaba. Makabang kotse. Nung alwa po itang kulay maputi, itang kulay matuling. Pero mag-message na po nandin. Tinya mo pong inassist retang pengarin na po na nitang Amelia na Chapuking Dubai na susopan tamo po nganing oras sa iti para makauli kay ti Pilipinas. Ay, speaking of the good man, dakal nang manin tun kaya ka, no karang kanomiras. Diyos ko, balada magpaalam na ka. Alam mo, pakit ka pa. Asan tingin mo naman forma na? Kapag maragul ko, double B yan. Okay, at na po yung kakong partner. Nanoy wari pula ita second mong gayan, Jess o 20? Ita second mong kotse, itang matuleng o itang maputi, itang ating kortina o wala? Itang makaba o itang... ano ba itang makaba? Balakurgo niya, melwat ka. Pantunan na ka nga chingrits na SB. O met traffic ka kano. Renga chuking somewhere king kay. Itang panayan mo. Pero at least hindi ang makanano, di ba? Tindating commitment. Kasi ikay pinamanwan kay Amelia. May connect ang nung lokar niya makatuknang. Di ba? May grand na way niya. Mentane king embahada na ning United Arab Emirates. So Philippine Embassy ka rin king UAE o king Dubai. Okay. Dinantaya pong maya po oras, the late double B. The late. Naewaris to kanita kay English. The late? The late. Talwing double B o talwing double B. Buri may kanta. The late. The late. Sana former na. Ali, in memory, masakit kita kasi agaganakada na kamo. Ang alaala ni Double B, mas masanting pang pakiramdaman, the late Double B, yapse mo na ing maya pa oras kareng makiramdam. Ibiya ko niya. Apse me. Hanggang mamagal-magal ko. Balo may apse. Apse. Ibiya ke. Sigurado ka? Isabyang ke karela. Taga lang dandamana katangad singlinda kanini, mali ka Double B. At silinda, kumusta na ka? Lana kerugo ketang guwapo live. Tinakekening ka, Pogi Live. Ayan, Guwapo Live, Pampanga Daily Balita. Ikit-mit ang balita? Keti Angeles? Nanong balita? Tino namang kinidnap pa Koreano. Keti, kay ba't patubos de karening kidnappers? May pamayad lang 1.2 million kaya taking marke. Kay ba't deman nirelease, miras laking intromuros kim Bureau of Immigration. Manyad no naman another 1.2 million. Uita, too much greedy. Mera kapla. Istuya ka nito. Istuya ka ta? Oo. Ha? Istuya ka nito. Oo. Masyado na eh.
May nikuha ng 1.2 po tangkay. Wow. 1.2 na naman. Ere marilisin ta. Tao yan Ha? naman ite. Okay, at ayal benye po ita o itang abasaye, itang istorya, kim Pampanga Daily balita nya chuke po ka rin, bakanting malilyari keti, ababaluyo, ne? At ita po yung peka local source of information. Diba? English ite. O di ka tayo katakikidnapan? Nanong pamayad ta. Uy, tapin eh. Mapero issue lang mo. Mamroblema la rin magidnap Problema ka to. lang maragul. Diyos ko, lalo na po yung kayabe ko. Dusol dit, mamangan niya, so mamroblema na po rin kayo. Okay, absent mo na yun. Ibiya ko niya. Biya mo na yung karela, nandun ka papanay na yan. No ka rin ka kano may kaparas. Maya pa late double B po. The late. Maya pa delayed. Delayed, double B. Maya pa tauli pong bintang double B. Oh, yan. Ito kanta. Awas tuyo. Iste. Wow. Kaya kayo pong pansmi, ama kirandam. Kaya miyaya liwang bansa. Malungkot na ako Kaya eh. mundo. Bakit? Nakakakit. Buti mo kuha ka. Puti, nakakakit na. Paano mo natin katang pa na tawa? Ano yung sinabi ko naman karela eh. O nga dahil tindiyan. Ngayon eh, Papa Biem eh, salabat ka, salabat. O sige, bisaya na magsalita. Palayan pang mayari. O sige. Yari na ka. Ibiya ko niya. Yari na ka. Halip pa. Bagong pisa pa eh. O sige. Okay, sige. Ba, pangulisakan mo ko Alin na ka, magpaliwanag ko mo. Uli mo ang mita uli ko. Kakanyang ka. Eh, mayaring nga kadatangan. Sige, makanyang tatango ka. Kaya kayo pong manalbeke kami, kaya miyayaliwang bansa. Lalong-lalo na kaya katamang bansang Pilipinas. Maya pa ugto po at atine po in delay double B. Maya pa ugto po pasibayo. Nanano ka, mila ko ka boses. Sige, gangi ka magsalita, ako na mo. Bala mo galang kaya nyo. Mo! Anya po mita uli ko. Ating kami mo pong importanteng pintalan. Kaya ang opisina ng Vice Mayor Brian Nepomuceno. Lumelek yung camera. I-close up na ka. Bakan tayo dorat ang battle da rin Turkey. Bukas na mo ako mag-text siya. Ako taking close up. The next neng The next neng barangay captain na ning makwaltang barangay kay Tiking Angeles. Balo niya. Peka makwaltang barangay kay Tiking Angeles. Nano yung barangay? Balibago. Barangay Mining. Mining. Uy nga mo nung kapotong ka. Sumisaning masakit ako. Mo na kasakit na rito tayo. Isip na. Peka makwaltang barangay kay Tiking Angeles. Wapen. Barangay Mining. Kasakit na rito tayo. Isip na. Chris Cortez. Bala. Maya pa ugto kay ka pare. Parang Chris. Yapining kay nga anchorman niya naman kay nga Balang Domingo. Nanong barko? Kaya amanong siswan. Nanong barko? Barko. Angkor. Anchorman. Bala ko Broadcaster yan naman ganyan. Napapag-reach upin nganit. Nandin, bayad din tangi barangay captain Chris Cortez na ning mining. Meaning, dintang nema ning kapitan Mario Manyalong ning Sapang Bato. Makanyan? Maya pa ugto kay ko nga duwang kapitans. Yari na ka? Kapitans. Katin niya nga mo. Bakit? Adwale. Kapitans. At maya pa ugto ang Vice Mayor Brian Nepomuceno ning Angeles City. Balo mo itsura rata ratang Tino lang kakareta? Pera lareta. Balo man talnandran. Yun. Balo mo yan? Pesos. Dingino ng perang pesos din. Pesos na. Maulagalang ngayon rin. Ay, Diyos ko ba? Lalo mo yan. Balo yan. Bagya ka manakit ka rin. Gagalgal ka eh. Tito Vic and Joey. Yan. Yung adwan peso sa papel yan. Nakatalang ka kanita. Yung magpasko kanita. Panto nandoro nga anak rin. Jose Rizal. Jose Rizal? Yapin ka, makalitrato. Makanyan. Oo rin. At yung ating pangmakayan, lanan eh. Alana rin. Jess, balo mo yan, Jess. Jess Sentimos. Jess. Kanita na pangalagaran na. Atin. Ngayon niya, Alana. Kaya kung nawatadis nandran. Ini, balo mo yan. 1 cent. Kaya yan.
Meto nga sentimo. Meto nga sentimo, gagamitan na rin ang minunang panahon. Meto nga memerita, mamera. Mamera. Mamera na. Salikang kendi kanita, apulo kusing ngara. Wa imbalo kita. Kusing ngara Tang lemon, balo mo rat na lemon. Lemon na kendi. Lemon wala kule. Wa tang kayat lang mayo mo. Wa. Atilo king garapon. Oh, syempre, Ah. kendi la, atin lang mayubo. Ika naman. Alin ba? Menain lang kendi Kendi mayo mo. lang mayubo. Kawo, isto ka. Atin lang mayo mo. O ito, ako eh. 5. Ala na. Ala na 5 nga na. Ati 5. Atin lang busbus. Pero magagamit. Gawadong bitones. Naman kasi malyaring gawang currency operating central bank na alayang manibat katang neto nga kay 5, 10, 25, 50 pesos. Uwa. Uning kasi walang balo mong pere. $5. $5 pa mo libo. Oh. Masakit ka palub nung mababaya mo do a denomination. Atin pa mo rin dinala ng po 50. Mga yan. 80. Mga yan. Oreta. Awo. Tika perak yan. Ala akong timpitaka ko. Paluwal may. Pareho ka, talay laman. Okay, basan to ba rin? Oh, sige. Message. O sige, ika, talwi ka rin. Ikang mamasa. Mamasa ko? Wa. Pamo, kabit kay pa. Kay, kabang kakabit kay Larga Vista ko, sudume pa. O, mamasa ko. Wa. Opo, tagal lang, agisang ko, lala na kang binasa. Gisangan mo noongan. O, sige, lawan me. Diyos ko. Ukari kami ni Bat. Bah, gini. Ukari niya. Ali, sige, basa. Virginia Gadi Ruiz. O. Makaluno siya rugo kakamben. Awa. Bakit? O, makalunos siya kung dile. Makalunos nung edad nakakit. Makalunos ka ta. Virginia. May sayayas tungikit na ako. O, syempre, balak maglagay kaya. Ika naman. Dalit double biya mo. Wa, dalate ya mo po. Mawa. In memory na. Liya. Wa. May gagamitan ta. Wa. Pero explica kay pa yung t-shirt. Explain. Kay po tabalada. Wa. Pisulod so, kung napapapipi. Kaya po ini 3 piraso. 3 piraso. Para-pareho na. Para-pareho kulay. O, pamilya mo nga, dua ka rin makiranda mo lang bisala naman t-shirt mo kanyan. At hindi lagyo eh. At nga lagyo. Wa. O, salita mo. Eraser. Pagawa ka tama puting pong Wa. maluto. Ne. Wa. Mamasanak. Paspayo. mamasa ka. Cecil Castro Lopez. Wa. Missing la Mamie Verse and Sorrow. Nano ka kami. itin na. Missing la. Ha? Missing la. O, missing. Mawala la. Mawala la. Mamie Verse. Mamye. Verse sana yun. Ito, Diyos And ko. Sorrow. Ha? Puta bala mo eh. Missing la mamye verse Oh. and sorrow kay kami malawot. Awa ba? Eh. Sige, mamasa ka baka tayong tinjantayan along the way. Cecil Castro Lopez kareng family me. Oh. Ba. Rix B. Kunanan. Oh. Ay mga kuyas, musta po? Awa. Mayap Rich. O ika naman, Okay. Atin Kenny Banda Baboy, James Banda Rudy, Ba- Kenny America, nung sinabi mong the late Double B, buri ng sabyan, Mangubia Double B. Bahalili. Istuwata ka nito na. Delete. What, the late? Mangubia ka na, balming Mangubia. Apang may taulik ang program. Mangubia. Uwa. Minangubia. At nakakita ng aliwang biye. Haliharin, Mangubia. Mangu. Bie. Mangu. Huwag santing na lagitan, Ito ha? naman ngongo. Makasanting niya lagitan double B. Alia. Ha, burikan ta? Burikan ta niya. O, tanong yung lagyo mo. Tanong yung lagyo mo, mangubiyada. Kabisa. Ali? Ay, kabisa ka Ali na. ka ta? Okay, basan to para tambino ng message po ito basa. Okay, karening message sa Mary Grace Kaling Martin. Pag-great birthday na po. Ngening pinsan may Ate Cherry Ann Castro at King Pangunakan may John Louis Clarabal. Malabang makabay siguro. Makabang biat masayang banwa. Yan. We love. Yan. Menabat kang Mary Grace Kaling Martin. Okay, King Chairman niya panay Rich SB. Yan. Miss na. Ka-die hard kuke kayo, sir. Jangadyo ko kasino. Kasulukuyan. Makikirandam ko pa. Murin king programa yo. Ay, Rara. At yung Casino, California. Kumusta ka, Rara? Wow. Miss you too. Yan. Miss you too, ha? Kabilis naman. Malenta. Siyempre, miss na ka ta. Die hard yan. Bala ko may kibat ng tambing. Die hard, ana. Ikata naman. Light hard. Bakit? Mayan. Mayan. Okay, maglalang Alberto Elo, Manalbeco, Orico, Saudi, Makayan. Larry Cruz Montoya, may pakaurasan kay kayo, pabati ko ding pamilya King Santiago Santa Ana from Jeddah, KSA. O kang Ronnie Ignacio, may abak kay kayong adwa.
Okay, at kareni pang message, Emerald Gemini Manaloto, Maya Paldok, gat panapon ke kayo ko, musta ko po? Okay, mangubiya yata. Mangubiya yata in correct word ba? Mangubiya ka mo? Mangubiya, correct word. Wow. Kanya, ito na gagamitan ng delete na. Kalimutan eh. In memory na mo. Ing mitauli. Ing mitauli na mo na. Bintang broadcaster. Na pwedeng the late Double B, ayan na po. Mas matsura yung kanta na. Apay Fred, balo ko di pangin eh. Isto. O din the late. Dakala salamat Rudy. Bala ko mo masanting yung lagyo ita kan Double B. Mangubiya Double B. Ali James, kumusta ka kan? James Rudy. Memori ka nita. Ali ka? Nano lalawan mo kay cellphone mo? Lalong ko rening Cecil Castro Lopez. Mailia. Kasayana. Okay. Mangisnawa ya pa yung kakong partner. Kay bat ng mangisnawa, magkwento ya po kay kayo. Dakalya yung kwento ini. Inkwenta kay kayo na mo po. Gusto ka na Double B? Kailangan natin yaring kwenta. Okay. Mas buri na yung magkwento kay sa aking magkwenta. Ay, buri kayo itang kwentas. Bala ko ka ko yung gay. Kwentas, masanting ya. Bala ko mo ka ko yung kwenta kay kayong kwento. Malyari ka nita, Double B? Sa ano? Kay kayong kwento ka ko yung kwenta. Magkwento ko po itang kwenta kaya kaya. Okay, malaos na po. Sige. Kakamen. Karang kantang Kapampangan. Neneng no anggay sakit Neneng bi uniligali Ing sa lupa kayang masakit Neneng bi ugi kitis Abang sintanda ka sintang emo balo Marine kong sabihan po tamuha karugo Bistanay tatang mo agad ng mamalupot Mikamas ko anumus ko niya mo Niya po mong sari tamad Mamangan yang mayayayat Matutod yang mapupuyat Magagising yang maninap Tanura kaburi Mistisa kang duling katabas kang pauga Kile kang matsin Nean ang ipan mo tilo sapin-sapin nung emo Babagot akwa mong mamuting Apal sinta na ko ditang matuwang bukot Ing balbas kong metong buri neng pabagot Bigla neng pepakwa itang patalukob Lukibane kanuburi niya tang mulo Abe ko nung tutukang biyasa Menundungan kareng letra Ilan niya mong tulong baro Ingke katas na ning banuap Abe ko nung tutukang toso Menundungan karing libro Ilan niya mong tulong libo Ing bulbul na ning bisero Neneng no anggay sakit Neneng bie uniligali Ing sa lupa kayang masakit Neneng bie ugigitis Apal sintan na kasintang emo balo Marine kong sabihan po tamuha karugo Bistanay tatang mo agad ng mamalupot Mikamas ko adumos ko niya mo Iya po mong sari tamad Mamangan yang mayayayat Matutod yang mapupuyat Makagising yang maninap Tanura kaburi Mistisa kang duling Katabas kang pauka Kile kang matsin Nean ang ipan mo tino sapin-sapin nung emo Babagot akwa mong mamuting Apal sinta na kunitang matuwang bukot Ing balbas kong metong buri neng pabagot Bigla neng pepakwa itang patalukob Lukibane kanuburin yatang mulo Abe ko nung tutukang biyasa Penundungan kareng letra Pinaniya mong punong bara Ingke katas na ning banwa
malayo'y kuya kong agut-aguraning bakal na manggatal ne siguro. At naman bigla yung datang agad na ni mang saganan. At ning tula o pokpokya di saya palang bituran. Nung gulpin na ni mang salakman alayang bulat di takman. Ya palang paninaya king bandi ng bulugan. King pamipildis-pildis na king buldit yami turan. Malana ning lalaki tirane palanakan. Uli na ni tamawaya enane nilawi man. Nung nanong kasing lunggaing kayang tiran. Hambok-ambok kaning pusat na pakiambok ning bulit na. Nung nanong iyalasa koyang dan sabihan mo na. Palkune mang ababado ke kayong apiuso. Koyang dan sabihan mo ne kanako. Neng malungkot iyayating kong uling alayo'y kuya kong agut-aguraning bandina manggatal ne siguro. At mo naman bigla yung datang agad na ni mang sagalang. At ning tula o pokpokya di saya palang ituran. Nung gulpinan ni mang salakman alayang bulat di takman. Ya palang paninayan king bandi ng bulugan. King pamipildis-pildis na king buldit yami turan. Wala nang at singkora mituran niya palanaka. O ba't anay pinkanyaman ing natsuya sipin ko ating kora. Sabihan mo ne kanako. Sinta ko malagong masiksi magtindayang baguping palengke. Aniyang minsan ikike Jollibee. Susulod ng ibalang makadasterya alang bikini. Aniyang magan kami sinta kong irang in order na. Hatog yang suwiso makabayang kasindagong braso. E kumipakani nilugukin siya 5 minuto. Aliyang lumuwal na ko ing may sabing lugar magalgal ko. Ampong magaring lang kitnana ko. May sinta kong irang e kumakasabi marine ko kaya mga patilis ko. O kaniya mara nung ating kang sinta maputi at tutuyang mispisa makagigil. Yapaing katawanan karin pa mong butit. Diyos ko mga lambot na ka.
sintang masyadong Diyos ko romantika maputi Ing sinta kong irang Karing pamutit Diyos ko mga lambot na ka At iyang lumuwal na ko Ing may sabing lugar Magalgal ko Ampong mga ringla Minado ka Nga naning sinta ko kung makasabi marine ko kaya Nga patilis ko kung makasabi marine ko kaya Nga patilis ko Okay, kakaman! Malaos ka ta! Okay, ning kakatang programang Pagmaragul ko, Kapampangan ko! Okay, at malapit na. Pila ng Aldo, Disyembre ng kakamben. Okay, kay Bat nung do ka rin. Itang kakatamong project, ne? Itang proyekto tamong gift-giving karetang kasing edad mo. Nung no ka rin da kayatad, dinantalang saya ampong tula kakamben. O kaya ko lalon mo retang bisita. Pinandit, papagsalitan tala. Ega pa sinawa kaya itsura ko. Ba? Ha? Ega pa sinawa kaya itsura ko. Bisa ka sumawa na ako. O taga lang, milibe ka talupa ka bisa ka sumawa na ako. Ito na nga ito nakaakit permanente. Bisa ka. Ala na kang partner. Bisa ka kanita. Paintunan mo. Mga malagad lareng double bin kalupa ko. Bisa ka pang wada kang passport alam balikan? Ay, ka passport ko 2023 pa mapaso. Amerika. Pananayin mong mayari ta? Kaya ba tayo nakabisa? Abisa ko. Bala ko yan nakabisa. Ali, ketang kekat. Ali, pisabihan tepa itang project tamo. Potaruguma kalingwan niya. Ita pong gawan tamong gift-giving project para po karetang atsuna. Areta pong mga tuwang atsupuking bahay ampunan. Nangini pong daratang yung Disyembre mika gift-giving tamo po na kayabe ko po. Napasalamat kami karang sponsor. Asasaup menibat po king puso. Ikasinaup na kanyan. Na. Magsalita. Okay, ikasinaup na kanyan. Sasaup ko. Sige, bala ko. Winit, pagi kita kay Vice Mayor. Pasalamatan ko rin manalbeke katampong sasaup. Mipalawi ko keka. Kasasantingan ka kako na. Kasi manibat nandin. Waret. Lalon mo ko. Siyempre, nung ala ka, makanano ko. Bisa ka pin, edan nakaburing nga kakit, bisa ka. Abata mo ita. Haliko. Edan nakamantok yan. Edan nakwari buri. Edan nakamantok yan mo nung muntakit ang malawot. Tugi ka. Ali, ika na mo. Muna ka. Okay, sige. Balikan tayo itang project tao. Okay, maghanap yan po ito Disyembre. Kaya beko po ketang project ito at itang kekatamong na induko na ika-imbiemi para po karetang matuwang talagang ala na pong pamilya na likwanda at chupuking meto nga institution. Ini mo po yung pagkakataon na makapag-share tamo. King dita ka bage, maragulya pong bage para karelat. Mag-commit naman Ray Bong Manalo and Miss D na pagkantadala on that day, di ba? Nyai ka kailangan sumaup ka ta. Itampita ka kuwa tsuke ka. Buri miya, ngalay laman. Ali po tangatin niya lamang karang kay buri. Pero kabang ngalayan laman kay kane pa. Ali, ati niya libo. Biya mo na ken. Okay, pasibayo po, kareni pong alangsawang susuporta po kay Project IT. Dakal pong salamat kay kayo at the rest, yung pangadi po, mas maragulya naman saup. Kaya kabisa pangadida na kamo, kaya sasopan da ka. Na? Pangadida kay, tangkas siya mapangadi, bisa kanta? O itang 40 days, mamili ka. Ali mo na pa mo. Gang sano ka rete kay buri. Bakit? Itangal doldo, mga naman ako sa... pangadida ka, pasya, 40 days. Aliya. Kaya bisa. Ala pa kanita. O sumaup ka. Malaut pa. Uwa, pero sumaup ka. May buring panayan tandinala na libo. Ay, bisa ka double B, nung bekot na nakamo, leledak kita, bekot na, bisa ka kanita. Ika naman, mo naman naiwasan ka, no? Numiras kan dinala na banwa. O balo mo pa wala itsura rin pera kanita. Balo ko lang, temo pakit. Temo pakit. O nawento lang. May handa lang, temo ko dinan. Ali po, mawala yan. Aliya? Aliya. Sige. Bakit may webis ka niyan nung nano yung Aldo? Webis niya? Nga man ako kaya. Utang may nga akong webis. Nano yung date?
Ah? Nano yung date? Ay, kay Balo. Betcha. Amo, mag-taxi kay. Okay. Okay, amo. Atin mo mamaus. Basang kitang text na nitang susopan tamo at yung Dubai na yung king consulate office na ning Dubai. Okay, United Arab Emirates. At yung Dubai under King United Arab Emirates. No? Amelia Lazaro. Kaya may kayong pengari na nandin. Kaya ba mo rin pengari na. Ang poitang wali na. Kasi ausan ka nandin, unay nga yung consular office, may 9 signal, di ba? At alob na narugo makauli pero ating proseso talaga. May na-signal inke ka? Alitag signal na ng cellphone na Munta ka ba bububungan? Ikita Kumaka-signal ka rin. Ikita. Ba? Amo, lawin kaming text na. Sige. Message na. Okay. Okay, Kenny Philippine Consulate, kareng Kenny, bala mo makakula, pero intake ing sabi da. Mag-interview ka ko, Kenny, bayo na ako accept, di ba? Okay, ni naman po kasi yung linapit king consular office, lalo na makirantam yan ngayon, Amelia, bisa kate bisa rin consul ken, o ni namang staff ken, entertain da kayo, lalong-lalo na nakuman munta ken, nung alang problema, na kailangan kutang pa nung nino ing pwedeng sumaup kay kayo ken at ninong sinabi, automatic po, nung nino, ingatsuk consular's office, entertain do ko po ring tao ka rin, if ever do ko po entertain, mantun lapang miturong taong manibatkete, ay report yo po nung nanulalagyo. But, makanyan man po, mentala po nandin, ing pengari mo, i-double B niya, melit king opisina ng attorney Brian Nepomuceno, bakante i-coordinate ya ka king DFA, o king consular office na ning Dubai o United Emirates, bakanta aayos doret ang papel mo at makabalik ka king Pilipinas. Kaya kami gagana ka. Bukas, kita nga opisina ng Vice Mayor Brian Nepo, magbalik kayo bukas alas 10. Okay, kami gagana ka, Amelia. Ikalo pa na nitang penga kumi, atutukan mi ni, hanggat eka miras keti Pilipinas, eketok ng mag-follow up keti. Ne? At from time to time, i-update da ka. Makanya pong melate double win din. Apin po yung rason nita. Po mag-date. Ginamit mo na naman ng late. Melate ako. Apang sinabi mo, big-date siya. Ita, mag-date. Ita, masanting yung pakiramdaman. O tami-uli ka pa kaya kayo. Nung sinabi kong mag-date ka. Huwag pala. Mamili ka. Melate ka, o mag-date ka, miuli ka, oli ka. Manal ba yung misis? O manal ba yapin. Mamili ka. Mag-date ka o melate ka? Melate ko. Oo, nga man ko kaya. Melate ko. Jo, melate ko kung big-date. O, pasalamat ka kanyan. Pasalamat ka kako. Salamat, Arnel. O, ito. Salamat. Ali, mamasa ka ba? Message. Yan. Maalisi kasi paano may Webis? Halike, Webis siya. November 30, holiday. Nanong ating kanita? Bonifacio Day. Wow. May balik ko yung Bonifacio. Balo ke? Dem Bonifacio. Hanggang kilbit da kang maklak. Tatang Arnel. Taga Masantul la. Sabihin ni Andres Bonifacio, Masantul la? Balay yung Masantul. Sigurado ka? Uy, nga mo nung kukeke. Potaga lang magkamali ka kanyan. Dem Bonifacio, dakala Masantul. Potaga lagyo dala mo. Kamag-anak ka rin. I Andres? Itatak ko Andres yung lagyo Alipot ang Andres nga daw ting lawid da kay tang matalote ka. Andres? Andres ano? Saya. Matalote ka? Mga niyan taga ka rin niya. King Masantol. Dempi pumpuna na kay Masantol. Balo ko rin laing mga tapang ketang panahon na ning revolution, panahon na ring Andres Bonifacio, ring tao king Makabebe. Katang mga tapang nga tao, a revolutionaring tune, atilo king Makabebe. Kakamben. Makabebe Masantol. Mississippi nga yan Ing Makabebe? Makabebe Masantol. Okay. Atin mo siguro ng dayunan ng Makabebe, almost nung magkamali na kaya ka na akong pamiisip. Ating ka kanita? 100 meters mo ata or 200 meters. Ang laut. Atin. Kumabiya ko nung alakong isip. Kung na sinabi mo lakang isip, kung tangko ating kakanita. Hindi ka tingkangat do. Ala ko? Bila ko nakat do? Ali, ating ko ba? Okay, mamasa ka ba? Sige, nandun pa rin. Leonardo Malyari Makabanti. Maya pa ugto po kay katamo. Ngan kapampangan mabilo gayato. I-reach SB. Good morning, Mr. Cruz. Higay ito na. Nuka rin yay double B. Ati ko po kayo ni. Ati kapin kaya? Rich. Ati ka pa. Nya. Potay nakakakit. Oo. Diyos ko. Rich.
Balumit ang kasabihan daring matwa. Alike. Ha? Pota ka nung may akakit ng tao, akakit daring ngaluwa. Itang manakit, kailangan ka no kayan me. Sa pingilan me, ho. Sa pingilan, masakit. Makanyan. Wow. Di ba? Kanyan ni sabihan daw. Oo, kasabihan nito. Alan Mercado Sulayaw. Wow. Maya paugto po, pabati ken naman 70 birthday. 70th birthday, Tatang Arnel. Day Tatang Boy. Tugak. Oo. Sanggalang ning Santa Rita. Balo no ring mami ang pongali. Balo no ring guwapo. Alibya, balo no ring mami ang pongali. Uli ka tayo, kata mami. Nakatapansin. O na igwapo mami, papansin na. Diyan ka mali, pare. Yung bata ang magbibigay sa akin. Okay. Basa. Larry Cruz Montoya, maya pa kaorasan kay kayo po. Pabati ko lang din family ko king Santiago Santa Ana from Jeddah. KSA, nanyan KSA. Kenny, Saudi Arabia. Okay, thank you, Tatang Arnel. Okay, sige. Rudel Amito de la Peña. Ito. Ikay. Nino? Jenny Sweet. King Israel. Nice t-shirt, Tatang Double B. Ay, salamat. Dinan me ka no. Utang muli ka, pagawara kang t-shirt. Ali, dyan ka no muli, padalan me. Pabagay siya. Sige, kami gagana ka, Jenny Sweet. Habit me kitang balikbayan box, kay yan, dili ka rin t-shirt. Special yan. Special yan. Baka bisang yabe ko ka rin. Baka nite, baka te, mga lukot. Makanya nita. Ana Marie Santos. Salamat. Galulu. Thank you po kay kayo. Pasalamat kay kata. Ana Marie Santos Galulu. Maya pa og tupo kay kayo. Tagalangat niya binya kay ka? Alaman Pasalamat kay ka. Ewari kay ka do padala. Antalo. Ay, advance Merry Christmas po kay Mabilo Gayato. Kareng makirandam at manalbeke kami kaning programang Pagmaragul ko, Kapangpangang ko. Panabitan me. Bakit? Balamot ting kampamye. Kem Biyernes. December 1 na. Kanyan. December 5, yapining opening na ning Pampanga Day. May masyadong pamilitan? Bakit? At kampamye? Karakalda. Payatras me pambagya, dan ditak mong ditak. Baka nito. Papalit kong barya, tsabenching ko. Makayan. Diyos ko, basibas do kay ka rin. Si Susan Sotelo, pare, nagpaparamdam. Si Susan Sotelo. Hoy, Merry Susan! Christmas! Advance Merry Christmas, Susan. Sotelo. Makanyan. Advance. Advance and advance. And happy New Year. Okay, malaos na po kareng kantang Kapampangan, kakamben. Sige. Patigtig ka pa mo, Tatang Arnel. Okay, malaos na po kareng kaya kong paboritong polos ang Kapampangan, kaya beye pamurin, Double B. Okay. Patigtig ka. Okay, dakala salamat okay, sige. Sige. Dindam da, makarecord. Makarecord yun, Okay, malaos na po kareng kantang Kapampangan, kaya beye pa po, Arnel Panganiban. At Double B. Sigurado ikang kayabe ako? Siyempre. Ay, hello po. Yan. Kay Jenny Sweet, dakal pong salamat Double B. Yan. Uti kang balo ng Jenny. Siyempre, Jenny Sweet. Kang Susana. Advance Merry Christmas. Sotelo. Yan. Maya pa oras. Magandang gabi sa inyo. Sotelo. Diyan sa Amerika. Merry Christmas. Happy New Year. Ketang kaya kami to. Amerika? O ka rin, New Jersey? Ketang kaya kami. Ketang kaya kayo? Basta. Ketang kaya kami. Ka rin kaya kayo? Basta ka rin. Barangay Pandan. Okay, malaos na mo. Barangay Captain. Jerry Alendrino. Kumusta ka pa rin, Jerry? Okay, malaos kita. Karekantang Kapampangan. Sige. Diriyan mo ko, diriyan da ka, paulining sinta. Mengako kata, na alang magbayo, hanggaking hangga. At panemayo mo, itang lugod mo, muran man at bumagyo. Potang at tsuka, kasiping daka, at nakong kaligaya, ikang tunelikuran ko, o sintang hirang, apa kamalan ko, at pakilaban, pablasang balo ko, malugod ka naman, kening ka na kong pusong paneking timang. Tutugi ka talaga ing sinta,
was ka na kung pagkamalan. Patawad nung sakali mang migkamali ko. Wa minsan tutu dengke kang mata pagagan ko lang. Pero ingkat tutuan ke kaku nasabihan malungkot kuneng makanian. Huling balo ko ingke kang puso balisayang tutu ikang tuneli kurang ku mo sintang hirang apa kamalan ku at pakilaban pablasang balo ko malugod ka naman kening ka na kung pusong panleching timang. Tutui ka talaga ing sinta, was ka na kung pagkamalan. Ikaw tuneli kurang ko, o sintang hirang, apa kamalan ko, at pakilaban, pablasang balo ko, malugod ka naman, kening ka na kung pusong panleking timang. Tutui ka talaga ing sinta, was ka na kung pagkamalan. Isip-isipan daka kapog ning puso ko eke ayagwan taika ing pane-pane nayana ining biye kong magdusa na ikang ngunyeti man at ligaya. Puso kong ating kalungkutan dapot ngeni at yu nakaika inglugad ka ko inampang abiniyena ning miglalang biyaya ka kakuhirang ligaya ning puso ko ikaw. Sabihin kasuelo king pandurut na ningyatu di katiman yang kusa ing puso kumika pakibat na ing utang ko di gaganakan kong tutu kung ating papaya lugod ka na. Puso kong ating kalungkutan dapot ngini at yu nakaika inlagad ka ko inampang
Okay, kakamen! Arnel. Ganda may itang masanting nga kanta. Oo, makadamdam-damdam. Balo mo yung meg adaptation niya kasita kay karetang kantang Tagalog, ne? Ikaw, may translate yang Kapampangan, ren original translation ng Bong Manalo. Yan. Pati itang ikaing liguran, apin po ing original na mag-translate ketang kantang ita, Mr. Bong Manalo, nakinta ng Miss D. Yan. Kasi ringalo claim din na ilang mag-translate alipo. Yung original na mag-translate po at magaling king pa mag-translate ta kantang Kapampangan kareng English o Tagalog, metong niya po Mr. Bong Manalo. Ika bisa ka pagawada kang kanta. Buri ko, kantang masaya. Itong kay masaya. Sinubli yang mebe i-double B. Baka kagaling mo. Di ba? O, pagawa ka pa mo. Kaya ka bisa kanta? Ika nang magkanta, kakanta mo na eh. Pinandit, pagkantada ka, nanumburi mong kanta. Masaya, malungkot, makainlabo na no? Itang audio. Kaluguran ka. Makanyan. Baka nano may i-translate itang team song ming Mrs. Double B. Itang masanting ita. I Only Live to Love You. Kakatim song may Big Soto kang kain Pauline Luna Yang team song Mrs. Double B. Megkanta ka nita itang i-Clip Richard. Clip Richard. Diba? Galing mo? Balo ka Oo, baka. Ali, masanting niya itang kantang ita. Sige. Balo mo, sige. Pagawate kang Mr. Bong Manalo. Mr. Bong Manalo po, Bayo Pasko at Chulaketi. Renggang kantang Kapampangan na pamasko, ila pong kantanda. Magkaroling tamo ka rin listener tamo. Kareng manalbeke ka tamo. Sagli ikaroling tala. Sagli makapagsegue ko. Panay pamasko Nanamburi na sabyang kanita, di magkaroling ka tamo. Kantang pamasko. Kantaan talang pamasko, retang makayabroad. Okay, live. Retang ngalalo kay ni Pilipinas. Waking December 26 na. Pasko pa naman kanita. Pasko pa kanta. Ang gayang January 6, yung Pasko. Okay, Katang Arnel. Mamasa ka ta ba ang message mo, mitalwi ka ta? Basang kay Jenny Sweet. Sige. Dakal pong salamat, Tatang Double B. Ay, anti mo rin keka, salamat. Salamat mo rin keka, Jenny Sweet. Alay pa mong pipadala ka na pa. Salamat mo na. Okay. Padalang kay t-shirt. Mamasa ka. Ana Marie Santos Galulu. Ali po kasi may kasaup na kayo na naman. And ali po paboren ing kabayan tamo. Salvador. Panay mo pa. Pananayin na kanya. May post ko. Ako may salita. Ruby Salvador Padilla. Maya pa oras. Maya pa time. Mana. Keng ay kang mother. Mustama. Ingat lagi. Thank you. Keng care kareng sanko. Kareng siguro ng anak na. Ninita. Hirubi Salvador Padilla. Muli niya kanyan. Magdalayang dakalalapad kanyan. Hirubi, taga-ukar niya wari. San Fernando yan. Wari, tagketag king San Jose. Tangaman naman ng magdala kang plastic, pero sako na ka ng dala mo, double B, kimpiastada. Ay, May 16 na May 16? May 15. Kan magdalang plastic. Sabihan mo kang double B, magdalaya sako. Ruby. Ati yung Japan, Japan. Lapad la rin. Nanula. Koping balo niya. Sabi ko, piketang anak mo, baka nita, balo ko la. Ali, rin, ketang anak ko, balo ko kulay. Then ka Ruby Salvador Padilla, ko balong kulay. Pareho la rin double B. Pareho la mo. Ito, may nagbagne, may siran. Nanula cellphone yan? Teka. Milala ko, ining ka na, kumatibe yo. Gamit mo itang binyada ka ko. Itang 40 inches? Na cellphone. Kay Kane. Sige, mamasa ka ba double B? DJ Lady Lee, Dison Maglalang. Good PM po kayo. Ruby na naman, Ruby. Hi, Joanna David Maniego. Ay, Jenny Sweet, nice teaser. Ay, tang nandin, Tatang Double B. Ako si Deski Nukum. Basa na yung pabaliktad. Pabaliktad ba may ngaintindihan? Ika na? Ika na? Ay, kayo manabasa. Maka-official pong onte pa. Nabasa mo. Parang kay ka nang mamasa. Malabok matay ka na. Ika na. May labo yung salamin ko. Okay, Nukom, mana. Nukom. Ki Des.
Malyari na kanita. Basag me, tuloy me. Malyari na kanita. Malyari na kanita. Diyos ko, pasakitan may nga masakit double B. Kasimple na yan. Sige. Cecil Castro Lopez, Manalbea. Acel Cruz. Koy, more request ketang song. Vincent Ken. Orjo Delight. Daka, Pilko Koy. Nano Pisa ita. mainin eh. Kapampanganin ken eh. Uwapin, ika, kapampanganan me. Pisa mainin eh. Ike balong Di kaintindi ko nini. Ike balong translate. Sige, mamasa ka pa. DJ Lady Dison Maglalang. Boring ng tatang double B. Nang boring. 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 Balmay itang boring. Boring. Adwayang bagay ito. Nanito. Itang mangulkul ka. Boring. O itang alakang kay. Alaka king mod. Tati ka king mod. Boring. Boring ng tatang double B. Foto ka lang Foto ka lang mo. Boring. Boring. No? Boring ka kano ba? Alaka waring ka biya double B. Makananong ng boring? Boring. Mo kakit gagalo ka. Galo ka. Bota baladek gagalo. Yan. Kaya beda kaya? Bota kaya be? Elisa Lorenzo. I have a double Sally. No. I have a double Sally. Sige. Esto pa nga basa. Esto ya. Ay nga man ko kay. Alilalawin kaya pota maring binasa mo. Hika naman yan. Linto na lang. Okay, at karin pang message sa basan tala regalo may ang alagpusa na lang, may alagpasa na lang kakamben. Nung pong milampasan la rin kay content, sikay na pusa ng balang manupaya. Okay, balaos na ba kareng kantang Kapampangan? I said ko, double B. I said ko, double B. Okay, may pagkasabi ko, kalungkot ng double B. Boring ka kano. Kailangan gagalaw kang pangkay. Kaya ka masyadong malungkot. Nano waring isipan mo. Malalam. Isipan ko pera. Pera? Lungkot na kapin. Diyos ko, mo isipan ta. Milabas mo rin. Anaping Sheila Yabot, Bondoy David. Maya paugto pati pabati kareng yabot ang Pondabid kareng tao mandasig akan dabay ni. At kareng anak ko at apo. Bano ka rin niya kaya ini? Nano ko po karing kopong nasyon. Palestino. Pero yung mandasig balo kan dabay kabalen nung Andy Gulapa reni i Mayor Pelayo Jerry John Lloyd. Ang pori kay maglangke, di ba? Maglangke ex-mayor. Taula kan dabaran. Ang po ing mayor ngeni. Nino? Iboy Bailon. Kilala mo ita? Mahika naman. Alak ang kilala kiti Pampanga Basta't Magbilog Pampangang mayor. Balutala. Anang Ana Maris Santos maka-automatic translate ya po yata yung phone ng double B. Siguro maka-automatic translate yan niya. Gusto nga ting kung pinindot. Mahilig ka kasing mamindot eh. Sige, ikaw mamasa. Automatic translate. Galing mo. Isto ka Ana Marie. Amo? Sige. Nanong uwa na kang uwa. Maka-automatic translate yun. Diyos ko, nanunggawan ta kayo kasi pareho katang eto naman mag-cellphone, mag-translate yung automatic yung kekang kay cellphone. Kaya kabisa palit ka ta? Ali ko? Palit ka ta cellphone. Nukom. Itanang nukom yung basad na. Ako, Deski, nukom. Diyos ko. Ay ko po ba? Hablo kong kapilaning ligligan parul. Malapit na. San Fernando yan. Magkamali po. December 15 or 16. Si graduan mo, ka magkamali. Yapit ka. Ka magkamali, double B. Ko po magkamali. Si graduan mo. Bukas muntak sa mangutang ka rin. Punta lang kay may mayor sa Fernando. Santiago. Edwin. Bayoke yan. Bayome. Sige. Okay, kang Neng Gagi, good PM. Pakibati po ding pamilya ko king Teresa First Lubao from Damam, KSA. Salamat. God bless po kay. God bless mo rin kay ka. Isang pa sa Monte. Galaw-galaw mo kano. Anang yaw, pota may stroke ta mo. Nanawarin pengan mo nandin. Bisa ka mga double B. Kaya ka maranop.
Dano pang kupin eh. Maranop ka? Panandamang kay nga tiyang ko. Diyos ko, pareho ka to. Uwa. Nanuwaring, kakapilang kawari, talwing mengan. Mengang ko nandingabak, migluto yung Mrs. WB. Uwa. Pancake ang pong kape. Uwa, kapilang katalwing mengan. Nandingabak. O, ako, siguro, duwa nang aldo yung milabas ka niya. Ay kamamangan. Ay, ni kanan kay potay ni. Ba? Yan, bahala na, Double B. Te may paluwal kayong TV yan, baka tangmangan. Bahala na, yan yung kanan Baka yan ko. ak yan, litsun niyang babi yan eh. Kaya kabisa. Litsun babi. Kaya kabisa. Bisa ka nga ma. Yan, bisa ka. O, kaya bisa. Yan yung kanan tapota. Wow. No ka rin yung magtinda lechon keti. Daka lechon keti. Balibago. Keti Pampangan o alam mo ba rin magtinda lechon? Balibago. Balibago, tin ne. Pagkay taking salapungan. Salapungan at ang maglechon ka rin. Karinta mo model litson. Ang po'y tandala na ning kahit ang Telebastagan, MacArthur Highway. Wow. Ating magtinda lechon ka rin. Mayari kang mangang ka rin. Wow. Order litson na gili-gili. Karen, kilo-kilo? Gili-gili. Wow, kilo-kilo. Kiluan kiluan din gay lechon. Per kilo. Per kilo. Wapen. Hali mayari kang order. Makapalatito. Okay. Sige, munta ka tapota ka rin na. Wa, tika pera. Na, itang pitaka ko, tsuke ka. Diyos ko, at palwal me. Ay manyaman yan. Mangkatalitsyon, pinandit. Ay, kanyaman na. Oo, kanyaman na. Talutong nga siguro niyan. Oo, bisa ka takman me. Antayo? Oo, bisa ka. Nung nakaman bisang mga litsyon double B. Ito, kita ka to. Yaman Ayan. aring paborito mo. San Fernando, ting mga yan. Atin. Itang pipangan ng San Fernando, yan yung paninapan kong puntalan, double B. Itang, nanyak sila po itang pipangan ng San Fernando, yung serve itang bucket of atin yung crab, atin yung seafoods, makabucket, balaming bucket. Bucket. Bakit? Kahit bakante ito na pakasakit. Bakit? Makatimbayo. Bakit? Timbang malati. Plastic ya o metal? Ali, dutong yata ito eh. Kaya ba't makabalang plastic? Malinawan me. Diyos ko naman. Sasabihan kanya San Fernando. Text yun na po, nung San Fernando. Yan buri kong puntalan ito. Kasi dati atin Kenny King Clark. Kaya ang papunta-punta na, balo may talele ka rin. Balo guys. Sasabihan me. Atin ka rin. Atin dati ka rin na crab, shrimp. Diyos ko, meron kung bigla. Paborito mo rin, mamparo, Bala na nung nanong malyari. Jermis, salira ka, Salira ka. Kamwat. Mangang ka, dua mo, atlo. Thank you, Rice, Sayam. Yan. Itang orange bucket, yan. San Fernando. Orange bucket. Punta ka ta San Fernando. Bukan niya lugal San Fernando. Kaya ba, sinabi dyan mo, tinext dyan mo, San Fernando. Balo dan siguro mangutang ka takara mag-tricycle. Karagul na ni San Fernando. Yapin. Di ba? Pero, ikit may itang fireworks display Kenny King Clark na minsan, Kenny King SM? Na. Balakpas ko na yun. Di pagising ko. Balak December 24 na ora, 31. Kubog mong ito palang firework pest ni Ngaos doon na. Kasi atatandaan ko, itang fireworks... SM Clark. SM Clark. Itang fireworks display ito. Akakit ko mo yan kanita double B. Nung atandanan mo. Ali ko pa. Atandanan mo ini, uling Mego Braca King Clark. Sige. Balo may itang 4th of July. Balo guys. July 4, Kenny King Clark. Atin lang fireworks display, di ba? Phil American Friendship Day. Phil American Friendship Day. Galing mo. Yan, karin may kaka-fireworks display kay ba't ating ride. Ride ang pong magtinda Ken King Clark. Nagagawan na ken. May punta na kanita. May punta ko. Ngayon akakit mo ngayon ni Kenny King SM ating fireworks display tang retang kaila. May ayaliwang akbong. Lako ko na sa kita double B meranop ko. Meranop ko. Meranop kong bigla. Sang sen pa sa monte. Lipat na yung pamangan na double B. Lipat me. Masyado nang masyado nang makaranop. Kay may kitang 555 ligo. Ay, limo na ito. Alakatarin. Itandiris. Okay, punta ka tagining main studio ta. Sige, mamasa ka Sen pa. pa sa monte. Good morning po. Late ko po. Lomi, sinabi niya naman, late siya, Nino? Mitaw liya, yatsing sen. Pasamonte, mitaw liyang menalbe. Late ko pong migising. Migising. Okay. Takal pong salamat. Pasaya. Yun na na naman, ikeng makabaryo kareng pamilya, makarayo.
Makarayo, karin pamilyami. Makalaot. Makalaot. Ayan. Makarayo. Bota, apelido yung Makarayo Makalaot. Makalaot. Ayan. O, niya makasulatin niya. Ali, ikakayan mo na eh. Makalaot. I-edit mo na eh. Baka nita. Makarayo o makalaot. Ayan. Makalaot. Wow. Yeah. Pamilyami from Bahrain, Seni de la Peña Pasamonte. Yan. God bless. Ayan, Chisene. O, ito, miras ne. Miras ne kay kayo. Okay, sige. Jeffrey Calara. Happy world. Maka-translate yan kain Uy, kaya automatically translated yan eh. Wapi no na. Diyos ko. Calara, tiga. Maliya ka niyan. Ano ito? Ayusan tayo cellphone mo pinandit. What? Okay, at karen pang message Ann Perico. Yan, Kuya Arnal, pakibati ko po rin barkada ko. Mangalago, enjoy ito na Belin, Aisa, Joan, Jen, makirandam na po ngayon, dakal pong salamat Okay, malapit ya Ichiban ng orange bucket. Diyos ko, no, konti kaya pantunan ng Ichiban kanini. Itang pipanganan na along GSO. No? May nganta na kami. Wow, may Christmas party ta na ka rin. Wow, I am na ta Christmas party. Make it all you can kata ka rin. Wow. Yeah. Yung kaya bata may nga rin, pula-pulay. Paboran mo na itang pula-pulay. Malapit ka kitang Ichiban along GSO San Fernando na. Ay, Diyos ko, munta ka rin na. Bukas, munta ako. Yak, tuki mo ko. Yak managkat kayo. Tukira ka. Mga kata ka rin. Orange, hanaping Acel, orange bucket yan. Manyad kong pera kang... Ali, subukan tang mangan ka rin, no? Sige, di ba? Wow. Magkano ya kayo tang meto nga bucket ta kaya? Di ba? Samot siya ita, double B. Seafoods na. Maggamat ka ta. Kasi rin nga, di nando pang guantes sa plastic eh. Ay, katali ka to. Gamatan tanepin mo. Manyaman ng mangamat. Okay, sige. Ito, munta ka taking orange. Ito, malapit siya Ichiban ng orange bucket yan. Bukas na. Wow. Mo kalingwan. Ating kong appointment bukas. No ka rin? Ating ako naman lakaran bukas. Importante yan ni. Ay, alas 2 ka rin tamang. Ay, ating pa rin appointment mo rin pala bukas. Ating katang meeting kay King Clark. Bukas? Kaya king kape mesa. Bukas? Bukas. Bisabyan niya itang kaya katamong gift giving. Kenny King, Kenny Karening bahay kain. Ampunan. Kenny. Bukas niya pala ito. Dela Basagan. Bukas siya rin pala itang meeting after this program. Ita mo rin paring Mardesos. Sige. Kenyang Clark. Kape mesa. Lele parade ground. Balo meta. Atin mo namang tasiping nanitang kape mesa. Ting ka rin. No ko rin. Karin, may ngantana ka rin. Ay, tang kaya. Ala na yata ang inite. I-check tayo bukas nung alayo. Balikan tala. Hoy, tuki ko ng Rara. Sige. Tuki ka. Rara. Sige, sula po na ka. Yung pamasay. Palinda ka, Kenny. Diyang mura yung pamasay. Many but America. $600 na yata yung pamasay. Sige. Tuki ka ra. By all means. Okay, kang Enerson. Siguro, Bayani. Yan, good PM Arnel, Double B. Kumusta na kayo po? Request King, kaluguran da ka. Tatang ko. Sige. Play tayo po pinandit. Okay. Jeremy Nugid Salunga, good PM. Pil la po reng tao dukit. Baryo. Reng family Nugid. Thank you po. Kenny kin dukit. Kenny kang kapitan na Margie. Okay, manibat kang Karen Tolentino Liscano. Yan, tang Arnel, tang Double B. Babatian kepo'y tatang ko'y Roger Tolentino at mako'y Merly Tolentino. Kasulukuyan da pong makirandam. Ay, kumusta po? Tang Roger at imang Merle. Yan, pabati na ko pong Karen Tolentino Liscano. Ingke ko pong maganakang anak. Yan. Okay, banda San Agustin niya po ito. Kaya malili kanini. Ating Ichiban napin San Agustin ta? San Agustin. Jesuit, di ba? Yapin ito. San Agustin, wari banda na yung kain sumangit. Ichiban, karin yung Ichiban. King San Agustin Double B, karin naman itang kahit, ang ningnangan, natin mo rin ningnangan nga ni karin. San Agustin, tang kalupa na itang malapit king Marky. Dakala kay. Tang kari-mayor Nagit kita, di ba? Lito Nagit. Nasa sila itang pipangan na itay, tang puro native. Ningnangan. Ituro me, iluto de. Sariwang sariwang paro, iluto re. Kapilan tapa, mengan ka rin, kaya bing matenakan na kapitana ning pandan. Jerry Alendrino. Pepa, sigang katang kahit ang, nano itay, tang... Detan tuna. Tuna, di ba? Tuna. Sigang tuna. Sigang ba yung awas na kanita? O ita mga aside kin sigang at lang awas kanita.
Itang Bulang lang. Ali sigang niya naman, maslam niya naman. Sigang na Maslam niya ali. Diyos ko ring makinan ng balo di sabihan ko kanino. Oh. Itang aside king sigang. Ah. Sigang niya naman pero alway tang bubulugdang para sumlam niya. Para Kaya sigang sa palok ka. alias. Balo mo yata, tayo sabihan. Sopan nyo na kepo. Ali, ing lasa na bala mo sigang niya mo rin, pero ilagagamit sampalok. Bala mo kasi kay te, bala mo cream niya kay, kabideking kay. Maslam niya. Bala mo sigang niya naman, pero manyaman niyang kalupa na ning sigang. Sopan nyo na kepo. I-text yun na po, baka nita, balo miya. At tineking tip of the tongue ko, tinekitang dulo na ning dila ko. O takalingwang ke? O miso. Ay, kabilis ng Lisa talagang. Kopya siguro. Miso. Miso. Balo mo ita? Miso, sasabihan mo Ay, may parang miso. Balo ko na ganyan. Balo ko na miso. What? Mas alam niya ito. Apin ng gagamit. Mas manyaman ito, double. Salamat King Mi. Thank you, Liz. Sinigang king miso. Yan. Manyam tampeng ang tari kapitan. Manyaman nyo? Diyos ko, miso. Tinmuring orange bucket king balibago, Sir Arnel. Maya pa, amarim ng abak kay Duan Double B. Menipat kang Fernando Lacson at yun naman Italini. Taga, ini Lacson, malapit yakit ang puntalan take ni Quintela Bastagan. Nung nokarinda kayatad, nung nokarinda magparty. Karetang mga tuwa. Kalupata. Kasiping ne. Kaya malapit yakit ang matwang baleda Fernando Lacson. Kaluguran kain. Ngayon manok nangan niya Italia, kaya benoring pamilya ng pinganak na. Ating langaus ken Nano? Marlboro Country. Wow. Tandaan namin yan. Ating kanong orange bucket balibago, teke ata balo. Balibago. No ko rin niya, Fernando. Eto na munta ka rin. Miria Ichiban ing orange bucket. Ichiban sa Fernando. Sa Fernando naman wanda. Okay. Nganta na Ichiban Wapen, ngayon natin kanong San Agustin. No ko rin ito. San Agustin. Kening Angeles ka niyo. Bisa ka man takatapota kay bananing kaya. Mga bandang alas 5. Lawen thinking Angeles nung no ko rin niya banda. Okay, maya pa kaorasan kayo mga idol. Yan. Okay, Julie Roque Quiroz, sinigang sa miso. Yan, manyaman yan, Julie. Yan, isto na ako. Sinigang king miso. Kay ba't di na kaya? Mustasa. Hitang malagong mustasa. Kabukal na, kabit mo. Ay, kanyaman, May ranop kong bigla, Julie. Karakalda pa rin text message. Okay, and sinigang king miso. Yan. Okay, good day po ka Arnel Double B. Request kayo po yung boxingero. Salamat po. Okay, and Balekawayan. Ano ko rin Balekawayan? May nabad kang Riza. Balekawayan. Okay, ni po mga tamo seafood noodles. Mama nga na yaman kay raras seafood mo naman. Double B. Kaya mo itangkay. Seafood cup noodle. Malyaria naman. Malyaria naman da? Seafood siya. Hindi nga. Mas manyama rin ang actual Double B. Retang sariwa. Retang sariwa. Sagiwa. Sariwa, sagiwa. Mag-request lang kanta Double B. Si patigtig ka. Patigtig de. Makarin na. Mingre-request na itang tatang. Tatang ko. Tatang ko. Ewari, tingkatang kantang makayan Atin. Tatang ko. Tatang ko, No ka rin katatang ko. Mga ita. Ati kami kening Wapo Live. Albenyo kami ken tatang yu. Albenyo kami kanya ni ken tatang yu. Sige. Ken Pasko sana kay kakalingwan. Istila kanita, karing anak tamo. Baling mga lingwan la. Okay mo. Kang Mr. Noel Di Marukot, Barangay Captain naning Mawake Maragul, kumusta ka pari? Okay, Double B. Oy, Malaos ka ta kareng kantang Kapampangan. Sige. Kaya be pa mo rin Arnel Panganiban at Double B. Okay, mo Double B mama. Take 2 ka ta. Lipat kay kita sumagit. Yan. Sige. Okay. Malaos ta po kareng kantang Kapampangan. Kang patlupe malati ko kilik mo ko tuki-tuki king lape mo paning na po
king lupa ko. Mga paras manukarin, inglugod mo at pa rin. Dakal salamat tatang, king masanting at darata. Tatang kong kalukuran, ikang mimulat, king kakong kaisipan, ikang tinuro. Sanding niting yato, ikang tinuro, king lukod na ning Ginoo. Ngeni marapul na ko, ladlad ko noring pakpak ko. Sulapo na kingangin na, sapul-sapul king lupa ko. Mga paras manukari, inglugod mo at pa rin. Dakal salamat tatang, king masanting at darata. Tatang kong kalukuran, ikang mimulat, king kakong kaisipan, ikang tinuro. Sanding niting yato, ikang tinuro, king lukod na ning Ginoo. Tatang kong kalukuran, ikang mimulat, king kakong kaisipan, ikang tinuro. Sanding niting yato, ikang tinuro, king lukod na ning Ginoo. Kanyang akong anak pa, yang lapuan akong kakong datang. Mata ko meglwala, naagyong mako yang likwane, kaku ating binulong. Sabi ng tatangge ko, bigya malungkot ko, kakong tata. Kung abalik ko, ingakawul ka, at asabi ko, kaluguran da katatang, ingkantang kakong ngewa, barake ka, o tatang ko, kaluguran da katatang ko. Ako ampo'y
ako ikaing isipan ting paninap tanamo panemiki kulitan tamo kanita ing alaala mong kayabeda ka hablus sa menibat ka itang tiro mo ka kung bayo eko akalingwan ka kung tatang kung abalik ko ing akawul ka at asabi ko kaluguran da katatang ing kantang ka kung ewa para ka o tatang ko kaluguran da katatang ko ika'y karakong idolo uling ika'y memiepe kanako kulisak ko kiti papoyado at maragul nakakakong tatang kung abalik ko ingakawon ka at asabi ko kaluguran na katatang ing kantang ka kung kewa para ka o tatang ko kaluguran na katatang ko luguran na nating tatanggang masikanlat mabibigay Okay, malaos na mo, Double B. Karening kay katang kantang Kapampangan. Ay, nako, ha, melungkot la, ha? Namin Bakit? takatapabatikan. Oh, ha, ikitmate ang kasiping mo nandan. Congressman Arnel Panganiban. Slagningal Ha, bagay kay ba itong forma? Oo, nga pakirot ko tatang Arnel. Ikitmate ang klase ning ka. Maka-Amerikana ka? Kasi makamatuling ka eh. Ligas me, sabihan ko sana kay ka. Oh, Lakwan mo na ako, karing kamunta. ali Mary Black mo. Meron black ka? May sinat-sinat ko panandaman. Nga, sinulod mo itang Amerikana. Nga sinulod ka. Wala ko, lakwan mo na ako eh. Balo mo naman, made in Taiwan ko mo. Ha? Buwan eh. May bugna ko rugong mabungad. Di ako nano kong maid. Made in United States ng Mariat. Ampong nano. Ampong nano. Made in Japan. Okay, kareng message na mo. Sige, mamasa Double B. ka. Ay, Basan mo na. kalungkot po ng Lisa Lorenzo. Homesick kataka ng Jenny Sweet. Enerson, Tatang Arnel, request kayo ulit ang ikang Tune Liguran ko. Okay, menubat kang Nel Suba, koyang Arnel, itang orange bucket, kanyang balibag, gulot na ning Max Fried Chicken, malapit Pure Gold. Maya paggat panapon, kaya kayo dakal sa makirandam. Ay, maya paggat panapon. Uy, tatin palaging angiles ne. Kaya ba? Subukan ta kaya po ta. Gulot na ni Pure Gold ne. Subukan ta mga po ta, kabisa. Itang pitaka ko wadyo ka. Okay. Subukan tala nung ela pa expired. Sige. Ela pa expired detang pera ko ken. Itang $1 ko expired ne. Subukan tang mangan ka rin Double B. Bisa kong maggamat eh. Okay, MacArthur Highway, Balibago, Angeles City, back of Max Restaurant. Itang Balibago ne. Menibat kang Fernando Lacson. Balutan ne kanita. Okay, menibat kang okay. Balo mo sumbali. Pabati po Obet Santos sa kay Albert okay. All Green Saudi Boys po kami, makirandam kami po kay kayo, menibat kang barag Pulsan. Okay, opo kanyaman po ita. Gagawan mi pong soup kini. Ay tang misungaman noon ko Double B, manyaman talaga ito.
Okay, SM Clark po, balo ko atin pong orange. Bakit ka na? Atin King Clark, SM? Banong atin ka rin na kumunta, mas malapit. Ano siguro? Kay ba't na ning programa ka rin kumag-lunch, bisa ka? Tuki mo ko. Ha? Tuki mo ko. Basta di kang mamayad, tukida ka. Ha? Okay, sige. James Rudy, Nano? request ke po itang song ing Piglolon. Aluang klaseng peglolon. Yapin ita. Okay. Okay, atin mo rin orange bucket sipping na ning PO DPWH office along MacArthur Highway, San Fernando. Manibad kang Congresti, Lacanlali. Wow. Sana ne. Wow, ay. Nung sana itang pupunta lang ta ka rin eh. Manyaman kasi samut-samut na double B. Wow. Kay bat, I think, Seafoods. makabakit. Kay bat at niyang plastic. Kay bat, ikusugme pa. Kay bat, ito, may pangamat ta na. Ipangamat Wow, kanyaman. Gaman na po po. Wow, amimiss ko kanya ng paggamat buro, balasenas. Ket atin lang pinos ka ko ketang kay Elisa megpost yung pamangan ketang messenger. Bamanyaman mo rin. Pamangan, bala mo ratang ing balasenas ning nang me kay bat belatan me. Wala ko me. Alam ko me balat. Diyos ko. Tsaka may pirito kay Ngebon. Pirito Ngebon? Pirito wari, Arillienong Balasenas atin eh. Yapin ito. Wow. Yapin ito. Arillienong Balasenas. Ang pong nano pang manyaman kim Balasenas, Double B? Manyaman kim Balasenas. Kanan me. Alang-alang pag-display me. May di-display kanan me bang manyaman. Ita? Wow, sigurado ka? Mamasa ka pa. Emerson Bayani. Oh. Tangarnel, request ke ulit ing ika-aya, binayapin ninin eh. Naliguran ko. Itang nandin yan. Binasa mo na rin eh. Binasa ko na eh. Po'y Congress tila kan lali, itang kay Saudi. Saudi yan eh. Po rin pamilya na keting Congress. Kumusta ko po? Ikaw nga Chuketi. At renggang maka-abroad. Ana Marie Santos Galulo, I love you and I miss you, Tang. Wow. Tatang na ini eh. Amis ni tatang no? Ikaw mo buring amis da ka? Mo buring amis da ka? Siyempre. Kanyaman ni nga misda ka. Sige. Di ka man, namisda ka nandun, nanti ko city hall. Kapapamits maluwat na. Nya pala mamaus kang palagi ka ko na ami mismo ko. Kapapbo, poto, na poto, lanang makibot. Ali. Bisa kanda. Ali. Diyan ako, bisa. Ausan mo kung ausan nandun, nanti ko kitang Office of the Vice Mayor. Ako rin bisa. Kang Brian Nepomuceno. Huling potang tumir king kotse ko, ninong manabit. At italubid, at yung bakit gulot ng kotse ko. Diyos ko, alang manabit king kotse ko, tinirik ya. Diyos ko, kamal pa mo yung gasket eh. Amelia Lazaro. Diyan nga laya pong si Raisaken. Yung gas naman yung magkulangan. Okay, at karenin pang message kakamben at tingkat pang message karenin kaya katang sablang talapakirandam. Amo, mag-orange sheet ang kaya katang kay tutukiya king kay. Big red na naman, director tayo. Tutukiya rugo kaya tang orange bucket yung kaya katang big red ya. Yung kaya katang monitor, kaya nakatadandam kayo panagalan na kataning monitor ta. Director, nag-red. Nag-red? Gawin mong black para maayos, Double B. Okay, mamasa ka pang message sa tindakan ating katapang message Kenny, Double B. Sige, basan mo la. Basan mo pa, bayo te balawus Kenny kaya katang pisasabyan. Yana Marie Santos Galulo. Ninano ya? Tortang Balasenas. Tortang Balasenas. Manyaman yung tortang Balasenas mo rin. Ilan dong ka, maya pa ugto po kay kayo. Kenny po Italy, Manalbe kay kayo, pabati po kang nanay ko, tatang ko, Nestor at Deng, tropa ko. Happy first birthday, Miko. Dakal pong salamat. Okay, manibat kang Lads Abaya, malapit ko po Vatican, munta ko po Kenny, pasyal na kayo Sir Double B, Sir Arnel. Vatican. Pamarlan mo kay ticket. Ticket? Siyempre. Woy, makasakay aeroplano. Makasakay kang aeroplano, wala kang ticket. Isto ka. Ticket Philippine Rabbit, Malyari. Okay, landong ka, may pagto kay kayo, Kenny ke po Italy, Manalbek kay kayo, pabati ko po yung nanay ko, itatang ko, Nestor at Deng tropa ko, happy first birthday, Miko. Dakala salamat, menibat po kang landong ka. Yan, happy birthday, Miko. Okay, kakamben, balo mo. Ali ko pa. Bisa kataban Malaos, so ning kailangan. Ngayon nanggawan ta. Pamo, Jenny Sweet pa mo, basang kay bay ni. Tara po, tugi ko po kay Orange Bucket. Manyaman. Miss ko na rin po, mamangan, makanyan, mangamat. Sige. Puli ka, mundata mo. Okay. Jenny Sweet. Lawen kitang king SM po to, Double B, sa ka.
Tugi ko. Tugi ka? Wa. Okay, sige. So, ito natin nakagarin. Saan mo ko? Punta lang Ha? na ka. Ha? Punta lang na ka. Baka rin kumangan. Ha? Kung bibiro, ka rin kumangan. Tugi ko. Tugi ka? Wa. Sigurado ka? Ali, muna nakapaka na ako. Saan mo ko? Ali, baluda kaya. Pota, may akin. Baluda kaya. Ikaw pang balura ka. Potang may order na, potang baluda ring waiter ang po yung waitress nung nining mamayat ka rin kadatang baluda kaya, kadaratang alanganin. Silip-silipan mo pa, may ka-order ne, malyari na kanini. Kasi itong minorder ka. Uling, kailangan bayaran mo. baluda ring waiter ang pong waitress, iyang kasabi da, baluda yung mamayat ne. Siyempre, nung ninitang minorder, yung mamayat. Kay ba't datang na kanita ne? Siyempre. Okay, malapit na naman mayaring programa. Dakala salamat. Apasaya, naman din Kapampangan at Baboyato. Okay, aside po karetang darandaman yung kantang Kapampangan, man-invite ke papuking programang iti. Kintutuki, subukan tong invite retang komedyante na ning Kapampangan, Double B. Ring Pusoy Dos, di ba? Papag-live token eh. Ha? Papagdalan ta na lang kay? Hindi nang tontalan pi, papagdalan ta lang kay? Nung nanay ta nga dalada kayo, padalata kayo. Dala nyo na mo po kayo. Okay, sige. Okay, Basibayo, kabilising oras, Double B. Okay, at mamunta na. Magpaalam ka ta. Ngayon magbalik ka ta bukas. Sa tingnan ni Tan. Wow. Kailangan magbalik ka ta, bangkat ta, pasaya to ang Pasibayo. Wow, hanggang pong Domingo yan. Alake puntok ng kening mamya sayake kayo keng miyayaliwang lugar. Keng kong pintalan. Tatangar na yan. Baba, ka pa magpaalam. Sige, nandun pong malate ko at ko po kitang Office of the Vice Mayor kang Brian Nepomuceno, kang attorney. Tungkol po kitang kaming maulagang lalakaran, kitang kabalenta mo at yung kitang malaut. Tatangar na yan. Dakal pong dakala salamat. Mikiti kita bukas alas 12 hanggang alas 2. Siguro malate na ako naman bukas, Tatang Arnel. Kaluguran da ka nga po, ikaw nga po keng aliwang bansa. Dakal pong salamat, mayap, agat panapon, at God bless all. Mayan ta? Lalo bala? Wow. Okay, dakal pong salamat kay kayo, kay ngalayong sawang pamantabe, kay kong programa. No ka rin ko man po atyo ing dayang Kapampangan, pusong Kapampangan, ugaling Kapampangan. Po sana mama ko kay katamo at kareng anak tamo yang pamana tamo karela. No ka rin naman po atyo. Ing maya padabat ning Kapampangan, pag maragultaya, itamongan Kapampangan tamo. Dakal po salamat, maya po oras kay kongan. Taring tao, potang din sundang gawan dong panyarul, potang tinugnangin sablang sigalot, balong balong at yunaing Pasko. Kalong Pasko, kalong galing Diyos, kalong banwa, kalong tao, kalong Pasko, beling piyato, kalong tuna, kalong galing masalang sulugar elaling toya, anak ni bait yaking lalabangan, tintang naing kaligtasan inyato. Kalong Pasko, kalong galing Diyos, kalong banwa, kalong tao, kalong Pasko, beling inyato, kalong tula, kalong galing sana kingya tumiral katuliran, sana naganap na ing kapayapan, sana king usuning kaulungan, sana kingya tu Aldo Pasko.